Bathekgi ba rena ba ditaba tša leleme la Sepedi le bakanala ya DTT re a lamogela ditabeng tša bošegong bjo. Re gaša go tšwa Studio 10 Auckland Park. Re lesolela pele tšeo di tantšego šedi. I therefore unconditionally withdraw my proposal and apologize for the anxiety it might have caused to the residents of Johannesburg and the people of South Africa as a whole. Modulasetulo wa ANC seleteng sa Johannesburg Dada Morero o kgopetše tshwarelo tšišinyong ya go thwala badudi ba dinaga di šele lefapheng la maphodisa a JMPD go thuša go rarolla mapheko a polelo. We don't have full information with what is it that is going to happen. We have just been told that there is a two-pot system. Tsepamišo ye kgethegilego ya SABC News ka tšhomišano le Sanlam ka ga lenaneo la go ngwatha karolo ya penšene pele o rola mošomo goba two-pot retirement system. I think again we are also going to be the first ones to win the MTN8 with a prize money of 10 million rands. Dipapading, Mamelodi Sundowns e kana go hlahlamolla Stellenbosch FC yeo e nago le makoko leotong la mathomo la sekamakgaolakgang a MTN8 mantšiboeng a laboraro. Batho bešo thobela, ditabeng tša lehono ke sweretsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Modulasetulo wa ANC wa Selete ka Johannesburg Dada Morero o kgopetše tshwarelo ka ditšišinyo tša gagwe mafelelong a beke tša gore badudi ba dinaga di šele bao ba nago le mangwalo a semmušo go ba mo nageng ba thwalwe go lefapha la maphodisa a mmasepala mogolo wa Johannesburg go thuša go rarolla mapheko a polelo go swara badudi ba dinaga di šele. Polelo ya Morero kopanong ya lekgotla ya ANC e hlohleleditše pefelo le go marangrang a dikgokagano. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi le modulasetulo wa nakwana wa Action SA Michael Beaumont ba gare ga bao ba nyaditšego tšišinyo yeo ya Morero. Morero o gogetše morago phatlalatša tšišinyo yeo ya gagwe. Upon further reflection, I have come to the conclusion that my suggestion was not consistent with the policies of the ANC and policies of government. I therefore unconditionally withdraw my proposal and apologize for the anxiety it might have caused to the residents of Johannesburg and the people of South Africa as a whole. I wish to appreciate, of course, the robust manner in which our people were engaged in this discourse, especially in social media platforms. The participation of our people in this discourse reaffirms our belief that we have a vibrant and conscious citizenry upon which a prosperous society can and will be built. And let me conclude by saying the instructions of the Lekgotla are clear that the proposal by the regional chair has been rejected and the Lekgotla has resolved on the way forward on this matter, and I will therefore not entertain any further debates in as far as this proposal is concerned. Badudi ba bangwe ba Taung ka Northwest ba re sephetho sa ANC sa go tloša meyara maemong a gagwe ke kgale nkabe se dirilwe. Go begwa ge meyara a amegile dikotsing tša tsela makga a mmalwa ka difatanaga tša mmasepala. ANC e re e hlobaetšwa ke maitshwaro a meyara ao a ba gapeleditšego go mo tloša mošomong wa gagwe go ya go o mongwe. So yaanong puso ya ANC re kopa le re direle molemo. Ngwana o la itse le yena gore le tlhotsere ga le re latela re dira di-reporto le mo go yena tota. We feel gore it's long overdue. Mara ra itumela gore go bokhutlong ba kgonne go mo gogela go morago. Re ne re šolohetse go le gontsi mongwe wa me re re ke ngwana wa mmu o tla re tswela mošola re le baagi re swabile ka ditiro tse kgale di diragala mo masepala re ipotsa gore a mme boeteledipele jwa ANC ga bo bone se se diragala mo Taung. Baagi ba Taung ba nesetsa pula kgato ya ANC mo profenseng ya go laela meyara go leboga tiro. Ba re reteletse ke go lera diphetogo mo kgaolong eno. Fela lekoko la ANC
la re le ntshitse kgaoro le ka lebaka la maitsholo a gagwe. ANC have taken a decision to redeploy the mayor of Greater Taung Local Municipality. Of course, we will indicate where we are going to redeploy him. And that redeployment has nothing to do with his capacity, but it's a matter of a character that we want to address, which we really can't entertain it at this platform. Go ya ka makoko a dipolotiki, Meya o ntse a palelwa ke tiro ya gagwe. Ke nako e telele re le mokgatlho wa EFF re ntse re bua gore Majoro o na le dilo tse dintsi tsa ntseng a di dira go itlhelela le mo goreng go nne le di-accident tse dintseng di sa reportiwe go siwa ka tsone mo counseleng ya Greater Taung le koloi ya ga Majoro ka bo yone fela e leng goreng e patetswe more than 700,000. Today re dutse ka 200,000 e neng e le gore e bereka go baakanya koloi ya ga Majoro. The man is very controversial, and if you look at it, he's a delinquent, he must just be removed. So you brought the ANC on listening in the end to the cry of the DA gore motho ga fit and proper. Councillor ya Masepala wa Selegae wa Greater Taung ga e se amogele lekwalo la gaga o raelwe la go leboga tiro. Thabiso Moss, SABC News, Taung. Kgorotsheko ya magistrata wa practicier ka ntlenyana ga Burgersfort provinseng ya Limpopo e hlwile e šuthišitše molato wa polao wa go ama rakgwebo le molatofatšwa mmogo naye go ya letšatšing la Labone go dira kgopelo ya peila. Bobedi bjo bo latofatšwa ka polao ya mosetsana wa mengwaga ye 10 yeo e diragetšego mengwaga e mene ya go feta. Maphodisa a sa nyakišiša seo se ka bago se hlohleleditše polao yeo. Go falala ka maloko a setšhaba le balapa mola ba bangwe ba be ba dira ditšhupetšo ka ntle ga kgorotsheko. Rakgwebo wa go tsebega tikologong ye nko mo Matentši le molatofatšwa ka yena Noah Makola ba lebanwe ke ditatofatšo tša go rulaganya polao le go šitiša toka go renega. Ba latofatšwa ka polao ya ngwana wa mengwaga ye 10 Khomotšo Matentši ka maikemišetšo a go dira dihlare go godiša le go thea dikgwebo tša bona ka 2019. Setopo sa gago se ile sa epelwa ka lebitleng la go se iše kgole kgauswi le dintlwana tša boithomelo ka sekolong sa primary motsaneng wa Gariba. Bekeng ya go feta badudi bao ba befetšwego ba ile ba tšhuma ntlo le kgwebo ya go rekiša madila ya rakgwebo yoo. Kgorotsheko ya Free State ga nne kgopelo ya tšhoganetšo ya morwadi Cholota gape o swanetše go lefa ditshenyagalelo. Moahlodi Marina Opperman o boletše gore mabaka a gagwe a tla latela ka nako ye e swanetšego. Cholota o dirile kgopelo ya tšhoganetšo ya gore go swarwa ga gagwe le go tšewa nageng e šele go bolelwe gore ga go molaong ebile go kgahlanong le molaotheo. Morwadi Cholota o nyaka tukišo se se latela go golegwa ga gagwe ka US mo a feditšego dikgwedi tše 4 a letile go tlišwa ka mokgwa wa semolao ka Afrika Borwa. Mathomong mmušo o ile wa bolela gore ke hlatse e kgolo molatong woo e fela ka morago wa fetola molato woo gomme ya ba karolo ya bao ba lego lenanong la balatofatšwa. Cholota wa mengwaga ye 37 o nyaka gore kgoro ya tsheko e bolele gore ditatofatšo kgahlanong le yena ga se tša nnete le gore di phumulwe. Moemedi wa gagwe wa semolao o ile a botša kgorokgolo tsheko ya Free State gore kgopelo ya ka pijana e be e nyaka go lokišwa pele ga tsheko yeo e rulagantšwego ka la 11 Lwedi. Re salamogela ba bangwe ba ireta bjalo ka lenaneo leo le tlago hola bašomi lebakeng le letelele mola ba bangwe ba lemošitše gore le tla ba le ditlamorago tše di boifišago. Eupša ka ge mopresidente Cyril Ramaphosa a saenetše molaokakanywa wa phetošo ya molao wa lekgetho go ba molao seo se kgora ditsela tša gore go hlongwe lenaneo la mehuta e mebedi la go ngwatha karolwana ya penšene pele o rola mošomo go ba two-pot system. Re tsinkelela gore e tla ama bjang bašomi ba mmušo bao bontši bja bona ba hwetšago megolo ya tlase bjalo ka barutiši, baoki le maphodisa.
ke setlha seo se tlileng go gwetlha maemo a ditšhelete a malapa a le mantsi le fa gone lenaane leo le tlhamilwe go kgontsha gore madi a nne gona fa go tlhokega go badiri ba puso ba ba jaaka Constance Mahlangu ga ise go itsagale gore pele le morago ke kae. We have not been consulted about this, and we don't have full information with what is it that is going to happen. We have just been told that there is a two-pot system whereby we are able to take some of our money, our retirement money, in those pots, but we don't have full information with what is going to happen after that. Mokgatlho wa SATU o fetiseditse bobegakgang ba SABC kwa go COSATU eo e tshwaetseng lenaane leno monwana. Fela e dumetse gore maloko a yone a dimilione di le 60 a tlhoka tshedimosetso e e tletseng. Go le jalo mokgatlho wa Educators Union of South Africa le one o tsibositse badiri go nna kelotlhoko mme e ntse maikutlo ao a gateletsweng ke mokgatlho wa badiri ba dikgolegelo le mapodisi Pop Crew. Mokgatlho ono o supile fa maloko a lopile madi a bone a dipenšene ka botlalo. We reject the two-pot system in its current form and would continue to canvass for the following: the delaying of the implementation of the two-pot system pending further proposals from all stakeholders to allow all members to access the actual 10% of their pension fund, allow members to access their pension funds savings tax-free. Go le jalo union ya baoki ya re maemo ano a bakile ketsaetsego mme baoki bangwe ba setse ba le bogatiro go tila letlha la kgwedi ya September. That's why today re na le high rate ya resignation ko ditirong ko re berekang go teng because of people ha ba batle this two-pot system ba batla tšhelete ya bona and then gona banong ka letshogo they end up doing hasty decisions where ba nyaka tšhelete ya bona ba kgone access ba kgone dira tse ba batlang go dira ka tšhelete before this two-pot system can be implemented. Fela go mo molaong jaanong mme kgato eo e tsweletse pele seo se saletseng badiri ba ba jaaka Mahlangu ke go leta go bona gore lenaane leo le ya go ba ama jang go ya kwa pele. Molemo wa one motho wa SABC News, Pretoria. Bjale ka ge re šetše re boletše, SABC News ka tšhomišano le Sanlam e tsintsikela temana ye ya go amana le go ngwatha karolo ya penšene pele ga go rola mošomo. Bjale go otlolla temana ye re boledišana le molaodi mogolo wa tlhabollo ya lekala la tša ditšhelete ka go kgoro ya matlotlo Alvina Thela. Ba ga Thela re a lamogela ditabeng tša Sepedi. Bagatela re a lamogela. Ba bangwe ba e rata bjalo ka lenaneo leo le tla go hula bašomi lebakeng le letelele mola ba bangwe ba lemošitše gore le tla ba le ditlamorago tše di boifišago. Eupša ka ge mopresidente Cyril Ramaphosa a saenetše molaokakanywa wa phetošo ya molao wa lekgetho go ba molao, seo se kgora ditsela tša gore go hlongwe lenaneo la mehuta e mebedi la go ngwatha karolwana ya penšene pele o rola mošomo go ba two-pot system. Re tsinkelela gore e tla ama bjang bašomi ba mmušo bao bontši bja bona ba hwetšago megolo ya tlase bjalo ka barutiši, baoki le maphodisa. Bagatela re a lamogela. Na lenaneo le le tsebegago ka two-pot system ya go šoma bjang bašomi ba ikhweletše karolwana ya mašeleng a bona a penšene. Bagešo re tla boa gape re kopana morago ga papatšo.
Bagesho re kgopela tshwarelo ka mathatanyana a bile go gona. Alvina re sa le amogela. Ke a leboga. Na lenaneo le le tsebegago ka two-pot system le ya go šoma bjang gore bašomi ba ikhweletše karolwana ya mašeleng a bona a penšene. Okay, ke a leboga mme. Tshepedišo e mpšha ya two-pot system e tlo dira dikhwama tse pedi. Sa ntlha e tlo ba savings pot e leng gore maloko a penšene a tlo kgona go ntsha tšhelete mo go yona. E tlo tswa once a year. Any amount e leng gore e bolokilwe in that savings pot can be withdrawn. E na le tax e tlo chargiwang. Go tlo ba gape le sekhwama se sengwe se leng gore se tlo tswalelwa until mmereki a rola tiro at retirement. Alvina, bjalo ka ge go na le motšhelo o tlile go gogwa ke mmušo, le lemoša bjang badiriši ba sekhwama se? Tshware tax e tlo chargiwa according to salary e motho a e patalang. Gona any fixed tax rate e leng gore ga o withdrawa o tlo e patela. So it varies. If motho ha patele tax no gora gore tax either e tlo ba go tlase or go ka se be le tax ga o withdraw. So go ya ka the salary that you earn will be the marginal tax rate. Ka salary ya gago, that's how withdrawals will be taxed. Ga o ntsha tšhelete from the savings pot. Ke ditlamorago tša mohuta mang tšeo bašomi ba ka itemogelega tšona ge ba tšea karolo ya pension ya bona? So savings pot is accessible. However, re advise babereki gore ba ska ntsha tšhelete fela. E be le gore ba intsha when they are desperately in need of finances, because tšhelete eo e ba teng only once a month and go ya ka gore o savile bokae in that savings pot. And then ba be aware gore go tlo ba le di-charges when you withdraw, and say as much as possible if mmereki wa gona get financial advice before you tap into your retirement savings, because at the end how to rola tiro only a portion that you can retire on, not the complete retirement savings. Since with the two-pot system, retirement savings it will kgaoganwa into tšhelete o tla kry-ang no without having to resign, go be le another portion e leng gore o tlo kry-a at retirement. Ge re ruma ke maele afe ao le ka fago bašomi kudu bao ba lego kgakanegong ya gore ba ngwathe goba ba tlogele mašeleng a penšene? Sorry, can you come again? Ke maele afe ao le ka fago bašomi kudu bao ba lego kgakanegong ya mašeleng? E ka ba gore maele a lena e ka ba gore ba ngwathe goba ba tlogele mašeleng a penšene? Ke le mmereki wa mmušo nkare mmereki a ska ngwatha, but re itse gore there are various difficulties, financial needs that babereki ba faceanang le tsona, especially in this current economic climate. So maele e ka ba fang gona ke gore consider your options and seek advice properly before o batla go ngwatha your savings pot. Re leboga tshedimošo ya lena ka mehla. Ke a leboga. Dipapading, Mamelodi Sundowns e rata go šomiša monyetla wa go ba monggae nakong ya ge e thulana le Stellenbosch FC leotong la mathomo la sekamagaolakgang a sebjana sa MTN 8 ka Laboraro mathapama. Bobedi dihlopha tše di tla nkgišetšana mahwafa lepatlelong la Lucas Moripe ka Atteridgeville. Sundowns e tla leba lepatlelong la Moses Mabhida go thulana le Stelis leotong la bobedi ka Sontaga mathapama. Dinkgwete tša league makga a šupa ka tatelano Mamelodi Sundowns
ba nyaka go fenya league gape mo sehleng se efela ba swanetše go kaonafatša rekoto ya bona phadišanong ya MTN 8. Sundowns e fentše sebjana se ka 2007 gomme ba ema mengwaga e 14 pele ba se fenya gape ka 2021. It's a big one. But what I said last was, I think I was the first one to win the MTN 8. And I think again, we are also going to be the first ones to win the MTN 8 with a prize money of 10 million rands. Sundowns e swanetše go fenya Stellenbosch FC di semifinaleng pele ba nagana go fihlelela makgaolakgang. We had a 4-day cycle to prepare for this match, which is normally our maximum that we get for any match if we've got time, because normally we play after every 2 or 3 days. Sundowns ke se sengwe sa dihlopha tšeo di ralokago kgwele ya go hlasela efela ba tlogela dibaka tše dintši tša go nweša gomme ba bile le mahlatse kgahlanong le Polokwane City. Had we scored maybe 3 of the 24 chances that we got, maybe this could have been a different story. Sundowns e ralokile papadi e tee mo dibekeng tše pedi tša go feta gomme ba gahlana le sehlopha seo se fentšego dipapadi tše tharo mo dibekeng tše mmalwa tša go feta. I think the more you play games, the more you gain confidence and match fitness, and I think that has really helped them because they've been very active. But yeah, we're a big team. Mo papading ya pele ya di semifinale ba šireletše sefoka Orlando Pirates ba etela Cape Town City go sasa bošego. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Kempton Park. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa. Pule Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. mogadi wa SABC madumesha go tšha boso bošomo bja lekgono re bona gabotse lephotlha ma go tonya le kgeregela ka borwa bodikele ba Kapa la tiša kgonagalo tše di botse tša dipula bošegong bjo la ka moswane re sa bona gabotse lephotlha ma go tonya le bantšhitše gabotsena fela ka borwa bodikele ba Kapa la tiša kgonagalo tše di botse tša dipula re bona gabotse batirelo tša boso ba re lemoša gore a re tlhokomeleng re ka ba le go aga lehlwa ka dithabantotomeng tšeo di lego ka borwa bodikele ba Kapa batirelo tša boso magašo ba sa re lemoša gabotse gore a re tlhokomeleng re ka ba le lewatle leo le tlhafilego ka baka la diphefo tše maatla di tla tšutla ka dikarolong tše la ka moswane batirelo tša boso ba sa re lemoša gabotse gore a re tlhokomeleng gape re ka ba le lephoto mo ya go tonya le tla kgeregela ka dikarolong tše re bona gabotse maphoto a metsi a tla roga bjalo ka dimitara tše 5 ka bodimo ka barimbyana gape le re bona gabotsena fela pula e ntšhi tla ba gona magašo gore o tlela ka dikarolong a re otleleng gabotse re ya gona ka barimbyana gape le kudu ka dikarolong tša Pretoria le Johannesburg batirelo tša boso ba re lemoša gabotse gore a re tlhokomeleng re ka ba le phišo e ntšhi ka dikarolong tšeng ge re ya go dikgatša temperature le tlase gabotse re thoma bjale ka province ya ka Gauteng re bona gabotse le a fiša la ka moswane kgetha ka masompedi seswai ka Johannesburg wena le go ka Springs le gona le a fiša go fitlha bjale ka dikarolong tša ka Bronkhorstspruit masompedi senyane ge re ya ka Limpopo province le tlase gabotse ka dikarolong tše le a fiša province ka bophara re go lebeletše le ka Polokwane 30 go tsena bjale ka Tsaneng ke 32 le laetša le tla fišela ka moswane le magagešo ge re tsena bjale ka dikarolong tša ka Mpumalanga le tlase gabotse ka dikarolong tše o le ka bo Middelburg ka bo Mašhišing ka bo Emalahleng le a fišela ka moswane magešo go tsena ka bo Secunda re go lebeletše ka bo Mkhondo ke leo le fiša gabotsenyana fela magešo a rapareng gabotse ge re ya ka dikarolong tšeo di lego ka KwaZulu-Natal re boletše ka gore le tla fiša ka dikarolong tše dintšhi ka bo Vryheid ka bo Ladysmith le a fiša go tsena bjale ka toropokgolo ya ka Durban masompedi seswai ka Kapa Bohlabela la ka moswane re bona gabotsena fela le gona ka dikarolong tšeng awa le tla sa gabotse go maAfrika Borwa phišo e ntšhi tla ba gona ka Boqonqe bona le ka Bomthata bjale go fitlha bjale ka bo East London le a fiša magešo a rapareng gabotse re ya ka borwa bodikele ba Kapa re boletše ka maphoto a moya go tonya go tla tšidifala ka dikarolong tšeo o le ka bo Cape Town ka bo Worcester ka bo Hermanus le a tonya la ka moswane go magagešo wena le go ka Kapa Leboa re boletše ka gore awa le tla sa gabotse ka dikarolong tšeo go fodile ka bo Upington e fela le a fiša ka bo Kimberley ka bo Kuruman magešo a rapareng gabotse re tsena gabotsena fela ka dikarolong tša ka Freistata go maAfrika Borwa le a fišela ka moswane a rapareng gabotse ge rata ke 30 ka moka ka bo Welkom ka bo Bothaville go tsena bjale ka bo Bloemfontein
ge re di garutlela la ka moswane o le ka dikarolong tse ka northwest go maafrika borwa le a fiša ka bo mahikeng magešo go tšwa gona ke re mošate